King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo yu po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Mayop at magrasyang abak po kaya katamuan. Iabiyatala po king kaya katamong panalangin, din kapasalamatan daring makatuki. Rodolfo Quirino, Noemi Hingpit, Edward Culo, Angela Teopaco, Catherina Pineda, Cancio Family, Elena Castro, Irene Cruz, Ariel and Lolet Maliari, Kenneth and Annie Tumbucon, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dizon, Jimmy Dizon, Feli Hiyamizu, Yoli Churukubo, Patricia Icoma, Joan Fusuku, Apong Tina Yuzon, Judy Simeon, Emily Vitug, Jojo and Yoli Yusi, Kevin, Maria Angela and Lord Ken Diala, Rosa Gintu, Monsignor Ras Cuevas, Roberto and Tweet Mendoza, Con and Gerson Garcia, Sophie and Charles Mendoza, Gabriel Tarine, Felia Tarine, Jose, Analiza and Jonali Estrella, Eleuterio Ocampo, Mario Castro, Paul and Bernadette Zapanta, Rufino and Allen Gaza, Kenneth and Annie Tumbucon, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dizon, Jimmy Dizon, Carolina Manaba, Carmelita Kayanan, Springale and Nulud family, Roel Katrina Royce Chloe Diwa, Nonung and Vanji, Feli Hiyamizu, Yoli Churukubo, Patricia Icoma, Joan Fusuku, Apong Tina Yuzon, Hill and Malu de los Santos Sisters, Corazon and Susette Fernando, Corazon Vincent and Jack Morales, Kenneth and Kirby Mendoza, Robert and Chichi Rodriguez, Erlinda Sanchez, Santiago Apostol Media Group, Zenaida David, Ken May and Emerson David, Razel Manabat, Dolor Royo, Pining Evangelista, Darwin and Yvette Nicolas, Manalo David family, MGCS Seminary Fathers, Rodelio Colala, Boy and Meng Ocampo. Antimurin po king Aldo Dangkebay Tandi, Angelita Morris, Jesse Clare Pineda, Sudi Grace Ocampo, Francisco Alfonso, Medardo de Leon, Erlinda Sanchez, Julien Aldrin de Dios, Baby Pablo and Benjamin Marcelo, Yvette Adriana Nicolas, Eden Macap, Jennifer Ocampo. Kayadwanan, Joshua Sam Parbo, Stephanie Marie Ibuen, Mia Gazela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Elmer and Cherry Ocampo, Elena Ocampo Laksamana family, Sumbilio family, the Guzman family, Chipe family, Laura and Eliseo Medina, Charles Henry Elida, Michelle Elida, Apong Justa Guanlao, Ashley Chia, Princess Serrano, Lay Ocampo, AC Soriano, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Regala family, Jerome Jan Paul, Jopet Mendoza, Janus Richard Cancio, Maria Bernadette Soto, Romualdo Regala, Rolly Vitug, Angelic Sahagun, Sherwin and Donna David, Shane Torres, Rosario Mendoza, Fidel Mendoza, Mercedes Alfonso, Paul Wadman, Andrew Maninang, Attorney Filmer Abrahano, Kapaldanan, Jose Guevara, Ernesto Vito, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Maria Castro, Moyan Rio Gaza, Maria Cortez, Henry de los Santos, Marizel Granda, Joseph Gozum, Grace Manabat, Pocholo Mandani, Clayton Batak, Rene de Mesa, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Venedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gozum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Martha Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gozum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agripina Zuniga, Priscilla Aguilar, Teresita Tulabot, Helen Romero, Gloria Lopez,
Consuelo Mendoza, Maricel Cuenco, Maxima Vitug, Maricel Granda, Felix Dizon, Gloria Dizon, Celerina De Leon, Noel Limin, Itang Gaza, Ana Katrina Santiago, Leonelo Vencelay, Orit Obstin, Poe Dizon, Cesar Casion, Kaladwa, Cristina Emilia Pedro, Felino, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrude, Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Pabling, Teofilo, Victoria, Jose, Christopher Dave, Medalia, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Julieta, Nelly, Leopoldo, Dolores, Ruby, Cesar, Alvina, Felisa, Marshall, Romer, Angel Aubrey, Camila, Dolores, Arnold, Remedios, Antonio, Virgilio, Lucila, Policarpio, Maria, Nino, Carolina, Honofre, Justina, Felipe, Teofilo, Diosdado, Martha, Ricardo, Greg, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Juan, Marita, Santiago, Ligaya, Irene, Feleo, Marciano, Feliciana, Macario, Arnold, Alexander, Angela, Serafin, Silverio, Macario, Flora, Alfredo, Adelaida, Felipe, Philip Vincent, Paul, Christian, Paulina, Pedro, Serapia, Juana, Rufo, Marieta, Leonila, Emidia, Juan, Edwin, Brigido, Elena, Cesar, Alvina, Felisa, Marshall, Romer, Angel Aubrey, Camila, Dolores, Rubenato, Jose, Salvadora, Mariano, Lucia, Lucila, Bonifacio, Antonio, Rosario, Wenceslao, Joaquin Jr., Dominga, Dolores, Enaro, Crescente, Renita, Aurora, Alfredo, Gertrudes, Rodrigo, Severino, Jacob, Matthew, Shirley, Maria Norma, Martin, Dominga, Emmanuel, Andre, Gloria, Colasa, Manuel, Maxima, Gregorio, Andres, Paula, Bernabe, Virginia, Florencia, Enrique, Rosalina, Elena, Romel, Abel Sr. and Jr., Rosita, Flora, Romeo Sr., Joselito, Maria, Teofilo, Pedro, Dominga, Ricardo, Rafael, Benito, Zenaida, Ricardo, Marcelina, Carmelino, Josefina, Jennifer, Ireneo, Rosalina, Julieta, Pedro, Maria, Gregoria, Alicia, Margarita, Consuelo, Eloisa, Julio, Edilberto, Emiliardo, Antonio, Amelia, Rafaela, Francisco, Gilberto, Rafael, Asu, Naim.
King lagyo na ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, pagmasusyan tayo po ngeni, ing kafiestana ning Santissima Trinidad, banal a Dios at lu persona. Metong pong maragul pa manaliwata mo, kareng aliwang sekta, ing maniwala tamo king metong mong Dios, dapat ining metong a Dios, pepakilala na ing sarili na, king atlong paralan, or atlong persona. Diyos iba, na miglalang king eganagana, uli ning lugod na kiyakatamo, Diyos anak, namipako king krus para karing kasalanan tamo, at Diyos Espiritu Santo na napatuloy gagabay kaya katamo. Tahimik tapong manalangin kaniting Diyos na malugod kaya katamo, anyaduan ing kayang pakalulu, batang maging karapat dapat midawon kaniting banal a misa. O Diyos ay ibami, lelangan mo ing sabla para kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, Diyos na meging tao, mi pako kaking krus para karing kasalanan mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Diyos Espiritu Santo, parati kang manatili kaya kami at didinan mo keng kapayapan at tula, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos amayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala nakatasana, king biye alanganga. Amen. Amen. Abe-abe tayo po ngining puryan, ing Ginong Diyos. Laudamus
excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, et in terra pax hominibus. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. 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 Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus. Et in terra pax hominibus. Manalangin tamo. Pupurianda ka, O Diyos, ibang lubos mayupaya, Kristong Ginoo at talapagligtas, Espiritu ning lugod. Bubulalag mo ing kekang sarili, king kabubusalan ning kekeng pangataw. Agyagan mo keng makirake, king kekang biye at lugod. Metong mong Diyos, atlong persona, manatili ka sana king balayan, amiyubog king kekang wangis, malapit king yatu, apagdala ng biye ning kekang lugod. Itiaduan mi, iba anak at Espiritu Santo, meto nga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Ita nga ba kamaranon, minukyatyo king bundok ning Sinai i Moises. Bibitbitan na lo ring tinabas sa bato, anti mo'y inutos na kayo ning Ginoo. Tinipayang Ginoo, busal na ning biga, at tinalakadyo, siping ng Moises, at sinabi no, ing lagyo no, Ginoo. Lina ba siya kanita yung Ginoo, king arapan ng Moises at kilait no? Ako, ing Ginoo, metong kong Diyos ang mapaglunos ampon maganaka. E agad mimimwa at papakit kong maragul alugod ay kukupas at katapatan. Dino kuya kanita yung Moises king gabon at sakaya sinamba. Nga namig salita, Ginoo, nung tutuping tutula kayo kanako, adwan ko, ing mantabi kayo sana kaya kami, lipat ning mga siyas labuntok, ding taong deti. Patawaran niyo yung kaya kaming dewakan at pamikasala, at tanggapan niyo kaya sana bilang sarili yung balen. Ing amano ning Ginoo, salamat king Diyos. Likayat kapurian, ngenit kapinanman. Likayat kapurian, ngenit kapinanman. Pupurian da ka, O Ginoo, ing Diyos daring pipumpunan mi. Karapat dapat kang parangalan, kingalang kapupusan. Purian niya ing banal at maligaya mong lagyo. Karapat dapat siyang parangalan, ngeni at king kapilan paman.
Ligaya't kapurihan, ngunit kabilangan. Pupurihan ka, King Banal, at maligaya mong tuknangan. Tunay sana ding himno, midalitla keka. Ligaya't kapurihan, ngunit kabilangan. Pupurihan ka, King trono mong luklukan, King Banwa, baboring kerubin, at makalawe, King Karen ng daring mete. Karapat dapat kang purian at parangalan, King Kapilan paman. Ligaya't kapurihan, ngunit kabilanman. Pupurihan ka, ika ang makaluklok matas, King tronong ari. Karapat dapat kang dalitanan at parangalan, King Kapilan paman. Ligaya't kapurihan, ngunit kabilanman. Ligaya't kapurihan, ngunit kabilanman. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, Karingtao, Korinto. Kapatad, pagkapilitan niyo sanang maging ganap, tukuyan niyo ing kausukan ko, misasan metong kayo at mibiye-biye payapa. Ing Diyos ning lugod at kapayapan, mantabeyo ke kayo. Mipapamuge kayo, anting mikakapatad kang Kristo. Kukomustanda kayo ring kapatad tamu king Iglesia. Manano na sanang ing grasya ning Ginong Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiyagum ning banal ay Espiritu, manatili ke kayong sabla. Ing amano ning Ginoo. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu, ing Dios ning kasalukuyan, ning milabas at ning paintungol. Ing Ginoo, manatiliya kay kayungan, At keka antimurin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. ligaya Ligaya keka, keka, o Ginoo. I Jesus nga nakang Nicodemo, uli ning lugod ng emonano ning Dios king yatu, binyene ing bugtong ng anak. Baning ninuman maniwala kaya, mate, nune, mirina niyang
bieng alang angga. Uling tinubod na ning Diyos ing kayang anak king yato, ban atulane at parusan ing yato, nune ban miligtas siya ing yato king kapamilatana. Ing ninumang maniwala kaya, miyatulan kaparusan. Dapat ing ninuman maniwala kaya miyatulane. Uling maniwala king bugtong ng anak ning Diyos. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan, kumusta ko po? At maya payabak mo naman po, kareng tutuki king kaya katamong live streaming, karing karelang pibale-bale, kaya bedaring familyada. Sana po at syutangan king masaleseng kabilyan. Abanggit ko po nandin, pag masusyan tayong ngeni, ing ka-fiestana ning Santissima Trinidad. Kaya kataya mo pong Katoliko ini, na maniwala tamo, metong yaing Diyos, metong yamo, elapulo, dapat ining Diyos ay ni, pepakilala ni ing sarili na king atlong persona, Diyos Iba, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ede po inimbento ring ubisbo o ring pari iting katutuan. Iba't ya po iti king ginutamong Heso Kristo mismo. Anyang panabilina nala ring kayang apostol, binyagan nyo la ring ganaganang tao, king lagyuning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. At anyang mabiyay keti king yato, maralas, pepakilala ni ingiba ng maganaka at mapamakalulu. At baluta mo ya, metong yang Diyos, meging tao, may pakuking krus, para karing kasalanan tamo. At bayo ya, may baliking iba, binyene ke katamu, ing kayang Espiritu Santo, ban mo niya inspirasyon, ampong sika ng loob, ke katamu, king Aldoldo pamibiyebe. Minsan po dimdam ke ining appointed Son of God. Baluya siguro nga manwan ko. At ne kayabang migsalita nga na, reng Katoliko, muritla rin. Basta't apakit de kanako, ing banal at Trinidad keng Ebanghelyo, nga na. Lumipat ko keng relihiyon da. Anyang dimdam ke po ito, may nga pakayli ko. Buri keng kutnan, nung iya, apakit ne, king buong banal kasulatan, ing amanwa ng appointed Son of God, akong lumipat king relihiyon na. Ala, gawa-gawa niya ito, king sarili na appointed Son of God. Alayo man ito, king Ebanghelyo. Pero eta na po malilili king explanasyon, metong atlo, metong, ano po. Simple mo po, ing tuturo na niting katutuan. Akit tayo po king Ebanghelyo tamo ngeni. Iting misteryo, simple mo po isasabihan na, papakilala ni ke katamu nung nino at nanuya iting Diyos tamo. Papakilala ni ing sarili na nung nino at nanuya ing Diyos tamo. At king Ebanghelyo, sinabi na ning ginutang Heso Kristo, ing Diyos, uli na ning lugod ng emonano
karing sablang tao. Iting Diyos tamo. At inyang lugod na emonano para king metong at metong kekatamo. Eya ordinaryong lugod, eya kalupananing lugod na araranasan tamo, ali, lugod yang emonano. Buri ng sabyan, malalam yang lugod, maragul yang lugod, makabaldugan yang lugod. Lugod na emonano. At nanong buri ng sabyan nining lugod na emonano? Pasibayo po, lontayong ebanghelyo, at beses may banggit, ing lugod emonano, ena katamu uhusgan, eya mamatol kaya katamu. Ena kata isipanan matsura ning Diyos, eya mamatol ay ni mayapya, ita marokya, ini teroristaya, ita alia. Alia po. Uling ing lugod na maragul, nakata bitasang hatulan. Ngeni, nanong buri ng sabyan nining eya mamatol ken konkretong biye tamo. Para kanini po, lontaya itang mumunang pamamasa. Kaya mumunang pamamasa, minsan, pepakit ya ing Diyos kang Moises, ining peka pipumpunan tamo king kasalpantayanan. Lina ba siya ing Diyos arapan ng Moises at pepakilala ni ing sarili na. Again, ninuya at nanuya ing tunay tamong Diyos. Nga na ning Diyos kang Moises, ako ing Ginoo. Metong kong Diyos, mit mong lunos at mit mong ganaka, at mabagal kong mimimwa. Ito po ang Diyos tamo. Mit mong lunos at ganaka, at mabagal mimimwa. Dito mo po nga duwang areta, ilang pigunaman tamo. Mumuna, mit mong lunos at ganaka. Kilala ya po siguro Apong Seto, ing kaya katamong dating arsobispo. Ngayon po matuwane, retired ne, pero mabiyay pa po at siya king seminaryo. Sasabihan da po maganakaya Apong Seto. Eya po maganaka. Sobraya ganaka. Anya, ami mismiya po ikaming pari. Ami mismi itang sobra ng ganaka. Lubos sa ganaka para kaya kamingan. At aranasan ko po ining ganaka ng ini. Minsan po, pisyalan ke Apong Seto. Anak ko pang pari kanita. At anyang anak kong pari, talagang mapali ko. Buri ko dapat gawan. Buri keng turwanan Apong Seto. Buri keng sabyanan, o ba't nagagawan ini, o ba't nagagawan nita, dapat makanyan gawan. So naku po kapali, pintan ke Apong Seto. Anyang ikit ke, tambing keng sibyanan. Among, o ba't makanyan ka, o ba't mo gawan ini, o ba't mo gawan nita, o ba't mo asahan ko pong makibatiya ing matuwa. Isipan kong sabyana na ako, uling anak na ako mo, yang tatang mi. Pero may bigla ko po. Binulad ing matuwa. May kirandamya ka na ako. Kay ba't nanita, in mong sinabi na ka na ako, makanini. Among, lupang mapagal ka, painawa ka sa guli. Muli ka at painawa ka pa. Dakal na kaagawa para king arkidiocese. Painawa ka pa. Mit mong lugod, ako si biyanan. Nune, peramdam na, ingganakana at
pamaintindi na kanako, ing papagpainawan na ako pa. At handanan kaya po ining metong kong kakaluguran, 5 lang mi kakapatad. Uling simple labi, mekaniko itatangda, magkasakit lang magaral. So mi sabi-sabi la rening mi kakapatad, itanang bunso yung papagaral da. Uling masipag yan diling magaral. Okay, anak ya pa. So tuknang lang magaral, detang allowance da, detang pangmatrikula da, ipasa do kening bunso, ban kanita yang mayaring kurso. Kita nga sabi da, so pepadalade ining bunso king Baguio, ban makapagaral masalese. Kalabas na po ning 3 years, minuli ining bunso. Magdalang diploma, magdalayang anak king Atsyana. Biglayang may buktot, king metong taong irresponsable. Anyang kawuli na bale, aro, mi bubwalangan, dening mi kakapatad, pati mada. Timpaling niya agad mana, alakang kwentang anak, mo kay balong din ng kamarinayan, makayan. Ren mga kapatad, sinabi lang, makanyan ka, alakang kwenta, makayan, ayun lang, sasabi lang. Eh, ba't kitang day tatang, o, nangasabi mo, kayo paborito mong anak, may kayan, makayan. Yung tatang, eman migsalita. Anyang pipilitan din magsalita, nga namong sinabi ng tatang, mapagalyay waliyo. Iba't ya pa Baguio, paborin niya pang painawa. Alayang pepakit mua ing tatang, nune lubos, dakal, alugod, para kening anak ng migkamali. Makanya niya po ing Diyos tamo, sobraya ganaka, emu para kaya ka, nune para karing ganaganang tao. At andanan ko po minsan, ating metong matuwaketi, tinext na ako, 80 years old na. Amo nga na, kumikasimba na nanding abak, patawaran ako kayaning Diyos. Bakit po nga ako? Kasi meliliw ko nga na. Ay, okay mo po itang ako. Palipa po nga na, kay batanyang gat panapon, masalesen ako pakirandam. Oneng, ketamaran ko ng simba, kumikasimba. Patawaran ako kaya ning Diyos nga na. Nga ako kaya, apo nga ako, palagi ako ning sinimba kay tanggat panapon, mimwaya kaya ka ing Diyos. Uling balo na, ka masalese bili, sinimba ka pa, kamuana na ka pa ning Diyos. Bali po, maniwala ko, ing Diyos, mas aintindyan na katamu, kesa king aintindyan tayo ing sarili tamo. Mapaglunos siya ing Diyos kaya katamu, kesa king mapaglunos tamo king sarili tamo. Ita po ing Diyos ko. Ita ing Diyos tangan. Maragul, alunos, at ganaka para karing gana. Kadua po, ing Diyos eya agad mimimwa. Eya agad mikakapali buntok. Mabagal yang mimwa. Balo tamo po ini, itamuan saguli mimwa tamo. Ako mo po potang matas ko sugar, saguli apangulisakan ko ring abe ko kumbento. Saguli alawe kong marok mata ring migkamali. Pating gobyerno tamo, saguli mimimwa. Agad yung mamaus terorista, agad nung pakulong detang mamiru mo kaya, agad nung kukulong deng kukontra kaya, saguli mimimwa tamo. Natural na yata ni kaya katamo. Pero ang Diyos,
eya mimimwa. Nung muaya siguro ing Diyos andat mi kakasalata mo, siguro itamungan mituran ng kidlat. Itamungan inari na nakatamo balat ning Diyos. Pero balang Domingo, mabieta mo, balang Domingo sa slagya ingaldo, balang kay mumuran, karing marok, ampon mayap ataw. Uling, egad, mimimwa ing Diyos. Nung egad mimimwa, o ba't atintang coronavirus, o ba't daralan tang krisis, o ba't magkasakit tamo. Dini po, tandaan niyo, ela ibat king Diyos. Ibatla karing taong kalupa tamo. Magkasakit tamo, uli na ning Diyos. Magkasakit tamo, uli da ring aliwang taong. Bisang talan kaya katamo. Ing Diyos po tang akakit ng magkasakit tamo, pumimwa. Maniwala ko, lulungkot ya ing Diyos. Malungkot ya ing Diyos, po tang atin lang pamaten. Malungkot ya ing Diyos, po tang atin lang pandakpan kukulong. Malungkot ya ing Diyos, po tang ating korap. Sisipitan nakatamo. Malungkot ya ing Diyos. Ing Diyos ko at Diyos tamo, agad mimimwa. Uling sobraya lugod para kaya katamungan. Nengkay po isipan ko, keng gagawan ko, kaya pan ko atang ako. Isa ko bag mayabang. Halimbawa, ining sasabihan kong utang tamong dapat bayaran ing sound system, deliver na no po pala napon, dening ariwang speaker, datang daw bukas, datang kulang pa, then install na nekeng martis. Anya pong mekis sabi kong menyad saup kaya kayo, banatintang pamayad 1.1 million para utang tamo pa para karening sound system. Bali po, kuman mig aduang salita. Agad-agad, memye kayo, minabot kayo, pepadala kayo, binyeyo la, ring saupyo. Napun pong bilangan mila, dahil ega-naganang linob. Minabot la pong halos 300,000 pesos. Una pang bugso ita. Minsan mo. So, in kulang tana mo, may gitnang 700,000. Sabi ko kayong sarili kong kagaling ko, ali po. Ako magaling. Ketang ikit kong ita, ikit ko at sana akakit yu. Na maganakaya ing Diyos kaya katamungan. Mapamakalluluya ing Diyos kaya katamo. Nakatamo buring magkasakit. Padalayat, padalang saw kaya katamo. Ini po ing Diyos ko. Ini ing Diyos tamo. At ingan niya duwa na po ditak mo. Ingan niya duwa na kaya katamo ditak mo. Hanggang sanang miyawa tamo. Ganditak mo. Ganditak mo. King kayang ganaka at king kayang lunos para karing kapatad tamo. Amen. Talakad mo po at ipasyag
king katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, king Dios, ibang mayupayang tuto. Dinalang king banwat iyatu, at kang Yesu Kristo nga nakabugtong tam. Hilaglig ni Banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, king katlong aldo, sinubliyang mepye. Paitas siya ba naman makaluklukwanan Diyos, ipang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ang pon nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublidang miyering mete, at king biye langanga. Amen. Tahimik talapong ining ipanalangin, deng sablang taong buritang panalangin, deng taong manyawad ka rin kaya katamong panalangin, deng taong bahagi na ning biyata mo. Ganakan mo naman po, deng pakipanalangin da, rin kaya katamong tutuki keng live streaming. Deng sablang intention tamo, ring anak tamo, ing gobyerno tamo, deng mamuntukan tamo king Santa Iglesia, ding kailangan na ring familia tamo, lalong-lalo na ring maka-abroad, na sana ilapit noning Diyos, king kayang puso, na sana ingatan na langan. Yabi atala po karing panalangin tamo, ring kapatid tamong mag-birthday, iya Angelita Morris, Jessie Claire Pineda, Sudi Grace Ocampo, Francisco Alfonso, Medardo de Leon, Erlinda Sanchez, Julian Aldrin de Dios, Baby Pablo and Benjamin Marcelo, Yvette Ariana Nicolas, Eden Macap, Jennifer Ocampo, pati po rin king Barangay San Nicolas at Sitio Virgen de los Remedios, denggang Memario, Karimbaryong Areti, na iting misa makarikilya, para po king kapatid tamong Ipaw Dizon, ang masakit, at para karing mag-anniversary, Robert at Gigi Rodriguez, EJ at Michelle Torres. Ipanalangin, talangan tahimik talang idawon, king Dios, ang malugod tamong iba. Panalangin tayo mo naman po ing GVAM 792 na mag-broadcast po kaniting misa tamo 24 years anniversary ng eni. Para karing mamuntukan niting stasyon, para karing makibandi deng galang family, at para po karing mialiwata mong intention. O Diyos, ay pami, sobrang lugod mo para kaya kami. Eban kanita, paboren mo kami, kayang marawak ming dapat. Nune sana uli na niting lugod mo kaya kami. Misip kamit mabiyasa, tuntun king mayap at tutungdalan, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ng ginutindaon karinggamat mo. Tingkang puriat Kapurit kaligay ng tiyang lagyo, yung kaya katami kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi, papagbanalan mo reting ain, at kapamilatanda, gawan mo keng ganap adaon kaya ka, king lagyo ng Jesus, a ginumi. Amen. King ginumanatilia kaya kayungan, At kaya ka ang timurin, isipan niya't luguran ng Diyos. isipan biyat kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati o ipa, Diyos amayupaya. Masayak ming papasyag, ing kaya kaming kasalpantayanan, king misteryo ning kaya kang kadiosan. Bilalag mo ing kaya kang ligaya, anti mo ing ligaya na naman ning anak mo at ning Espiritu Santo. Atlong persona, pante-pante king kamalan, alang pamiyaliwa king ligaya. Dapat metong mong ginu, metong mong Diyos. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding angeles, daralit mi ing kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapem pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalug mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayang kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, pirasune, at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan ning kalis, karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, may patawaran la, ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ning kasalpantayanan. Ipa, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ing katawan at daya ning kang anak. Ginoo alakang kakalinwan karing anak mo. Adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalangin mila ding kaya kaming makatwa at ding kaya kaming miyangunabi. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit may gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenet kaya, ibang mayupayang totoo, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngini po anting metong a familia, abi-abi tamong may papanalangin king maganakang Diyos tamo.
Mikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya manggaman king alangangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, noon elawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ang pombilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan, At keka antimurin. matula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan na ning yatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginuwek matampang tanggap keka, dapat yagas miyay nga mano mo at kumayap na ako. Panalangin po para karing pibale-baleda na bisang tanggap communion. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablambage, at pag nasan kong tanggapan da ka, dapat pauling ngening pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka mo man sana espiritual king puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen. Para po king banal a communion, ako po mama ko kareng lugaryo, deng EMDC, ilan na mo pong lumapit kaya kayo. Lalong-lalo na po rin kayong kilwal, ako kailangan lungob, atin pong EMDC munta karing lugaryo. Salamat po.
Ditak mo pong may balita. Abanggit ko na po kaya kayo minsan, ining utang tamo ka ring sound system, may git pa pong metong million, 1.1 million para eksakto. Kay ba't abanggit ko po din, may manyad ko kaya kayong saup at detang mekibat, dakal pong salamat karetang kusang meme. Anyang bilangan mila po, may git lang 287,960 pesos. Halos kulang lamo pong 300,000. Pero karetang 300,000 na ita, ginastos na po ining mass media tamo, ban kanita maging masalese ing live streaming, uring mirarasta na po ngayon ni Mabilo Gayato, ireng misa tamo, kareng kabalenta mo. Minabot pong 25,000 may git itang ginastos daw, para kitang VMix, ang pong miyaliwang gamit po, karening live streaming. So, kayong makuwi da sabi, deng ing mitatagan pa pong utang tamo, may gitang 700,000. Ditak niya mo po ita, compared kayong 1.1 million. At palagi ako po, maniwala ko, manali ko, mayantayang takpan iti king saup tamo po. At ini po yung api sabi mi kareng barangay, na balang barangay, siyam na pong barangay kaya katamo, nung pwede lang manipon 15,000 ing bulan. 15,000 ing bulan, then i-offer de kareng misa da, then siguro po malagwang panahon atak pantaya iting kaya katamong sound system. At po biro-biro ing sound system tamo. Akit mo rin po potang install dala, damdaman niya rin potang datang ya. Talagang first class siya po. Yamu kabut keti kapampangan, itamo mong ating makanya na sound system. Boss la po reng speaker at masanting la po. Okay, kung maghinayang na makanining ginastos tamo. Okay, so dakal pong salamat karetang meme at asahan ko pong may pamantabe tamo kareting daratang pang Aldo para mitakpan niya iting utang tamo. Magana kayo po yung Diyos. Mapaglunos siya yung Diyos, maniwala ko po. Okay? So, abanggit ko po nandin, deng barangay, atin lang misang pakatutok, pasensya na ko po, pa pwedeng magmisa ka rin baryo. Kaya ni pa mo po pisamban maragol, karinta pwedeng magmisa. So, reng baryo, titukan mila, ban kanita, makasimbala rin kete. Atin lang pong schedule, balang baryo. Halimbawa, reng ngeni, reng barangay San Nicolas, sampung sitio VDLR, potang alas 9, deng San Agustin at Santa Ines, potang alas 5, reng San Miguel, ampong San Juan Nepo. Biyernes pong gatpanapon, deng Santa Ursula, Sabadong Abak, deng Villa Santiago, Sabadong gatpanapon, deng San Juan Bautista. Nung apansin niyo po, reng misa tamong pandomingo, pwede na ko pong simbang Biyernes gatpanapon, pang Domingo na po ito. Patang emitipon-tipon kareting misang Domingo. Patang misalbag po. Okay? Kaibat po, atin la pong meeting, potang alas 12 ning gatpanapon, deng Barangay Santa Ursula, Burico Ngakit. Kaibat alas 3, denggang EMDC. Kaibat alas 4, den pong Barangay San Juan Nepo. Keng Martis po, alas 3 ning gatpanapon, deng Barangay Santa Ines. At tauli pong dining announcement, bali po itang pemaid tamong deposit kareng sound system, halos ibat ya po king pondo tamo king sementeryo. So rening kaya katamong mete, ilang memayad king kaya katamong sound system. Hanggang ito daramdaman. Ngayon po, ausan ko la, retang pakalibing kareng apartment, king sementeryo tamo po, na may gitnang 5 banwang makalibing kareng apartment, nung pwede la pong makikit king opisina, ela pala pwede ako ausan. Retang pamilyada, retang ating makalibing kareng apartment, na may gitnang 5 banwa, ilang ausan kong makikit la po king opisina. So deta mo po, dakal pong salamat king ganakayo at king pamanyuyuyo, king kakatamong Santa Iglesia. Patuloy tamo pong manalangin para kaniting coronavirus, pa po may wala iting coronavirus at suya pa rin.
Pero dapat tamo pong lalong mag-ingat ngeni, huling pwede tanang lumwal. Okay? So, manalangin ta po para king metong at metong. Dakal pong salamat kaya kayo nga. Talakad ta po. Para po karing aliwat among intention, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, hinginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imboning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, induning Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngayon iyampon king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ini po ing simplita mong assignment nganing Paromingo, bawal ing mimimwa. Ala pamong mimimwa. Okay, salamat po. Ating Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kaan timurin. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kaya kong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Mabagal tamo pong lumwal, eko siksikan, eko midikit-dikit. Den keni po, keni lang pasbol lumwal. Den banda keni lang opisina lumwal. Den keni. Okay? So, ing misa tamo midawon umaya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Dios. May payabak po, dakal po salamat king kaya kung pamanagon, bawal na pong papalakpak. Kaya ko kailangan palakpak. Mimingat ko po, potang muli kayo. Good morning po. Happy birthday. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ginong Diyos amayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal ay Eucharistia, nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginoo, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.